haftage mehemane gotun himanalana me ham lawage tuniyege rajayega wara vidamum enna tariyeten tibefna ham a mona kanwana nama kanwan taarafe vesten men one haygut shambil geda amina ki me haftage program ga mehemane gotun barwani shambil ko miharuge masakete kine midani ko masakete miharu kuriyadani miharu kuriyadda masakete ki innane nerifa midiyama feni fatihu feni ekani den ege video lawa miharu kuriyadani emme fortama love mashup nerunuwa goto naalugonda kayaren ai maske as boni waran higgame emme timanna beenumbe video hada miyaddo den ei fashion gotaki ma boda shamvedas focus korane love mashup nuni den ituru mihun den gayawa dimalaka chehme ani nasta mashup ka aam konni nokiyane hudinne kiya pinnane fahuge echen innane wife kiya ei den visnama kadaka visnama teda mashup waran nula den korean ettaga den e se 5 wallima iba ade request anghen adaka kiwes la show ei wagut kiyo karaoke kiyam wara fase priorities da nehen ade request shamil deke goto ga Maldivian Idol season 3 ge ane title me haggu ver farate ki kago bob debi feheri okay ammade affan ge teren choose koran chocha characters koran affan shamil me hatana kofa wa maseketto ge teren shamil me hinga me masakade ki baba odi dila ya lakune kadamonuga de fannano me sama ifara fenna film me cinema ga me haroti mishman ha beno wani me furtama skala kiya chahe kihne wani responses belon tering hama film bala fa me har yagi rishman me kuri wara gina taurif kuram mandane kon kala wahakata ke boda dekewani em film ga irada kure biti anen hama warrangal dos kanaka fa me film ga kandattam ankas ferige me em belon tering fudewara ka divehi film taka durweda hamti biden eroga ha boda me beroga film taka show gerwegen di adto eme miharangas madabulanga bahene yana kaso din pasina maya divehi film doga kura farat divehi film balan awma eme irada kure biyama fahar kure film rangalobunne me yanin den by farat takan ekala me agonanga swal takan ekala detail novi by kal kudi kandat e algondo me script tayyar kuiruga algona kan ha muhimmen nune ek manzar take detail kura hadsa wa anahin producer hama visnu ge boringa tamhe hasra ragota hama dekkuga den comment nang odin pon negunima dakka gota kanno me harasura sama radaroga de farataka hama dakka gota niyat dan mihaka ekko kulewara bure moloko yuppe ekko kulewene e algon misalakan acting ga pass kurani mihama anen hem bonanyama badminton noni tt kulehen algon jahaniye Columbus jahange baje hem algondo deliver koffa de dialogue ka ekolun response wara dakkon asiyam den algonda tankulan undagu wedane e level ga amburadi behevaratu oh e wara sari ko dekki den e yuppe kam resha moli bes molo inge